سلام دوستان عزیز، برنامه نوبتی حقوق من رو پیشنهاد شما می‌گردونیم و در این برنامه اطراف موضوعی حقوق کودکان نابالغ صحبت خواهیم کرد. برنامه دسترسی با عدالت در همکاری با وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و اسوسیاسیون خلوت سوئیس اینترکوپریشن در تاجیکستان عملی می شود. از سال 2016 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی فعالیت می کند که حالا در بیشتر از 55 شهر و نواحی کشور به مردم یاری اولین حقوقی رایگان می رساند. تا امروز زیاده از 114,000 نفر از این یاری حقوقی بهره‌مند گردیدند. اسوسیاسیون خلوت سوئیس اینترکوپریشن در تاجیکستان یکی از شریکان اساسی در این سهم می باشد. و دوستان عزیز، در برنامه ما حضور دارند حقوقشناس دولتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر نو شهادت رسولزاده. خوش آمدید برنامه. مورد به یادآوری است که شما سراغ حقوقشناس دولتی را می توانید از سامانه www.select.g پیدا کنید. خب خوش آمدید به برنامه. من سوال نخستین را پیشنهاد می کنم. در قانونگذاری درباره تربیت و زندگی کودک چی گفته شده است؟ حقوق زندگی و تربیت در عائله حقوق فطری و جداناپذیری هر یک کودک است. کودک باید در عائله سالم زندگی کند و پدر و مادر باید در تعلیم و تربیت آنها یک جای اشتراک نمایند. نسبت کودک غمخواری نموده در عائله شرایط معتدل را برای زندگی مهیا سازند. حقوق کودکان نابالغ سرچشمه خود را از کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان میگیرد، چنانچه موافق ماده 34 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان پدر و مادر تحت حمایه و غمخواری مخصوص دولتند. پدر و مادر برای تعلیم و تربیت فرزند وظیفه دارند. دولت برای حفظ کودکان یتیم و معیوب و تعلیم و تربیت آنها غمخواری می نماید. اینچنین در باب 11 کودکس عائله جمهوری تاجیکستان به طور مشخص دایر به حقوق کودکان نابالغ روانه کرده می شود. موافق ماده 21 قانون جمهوری تاجیکستان قسم 2 درباره حفظ حقوق‌های کودک، هر کودک حقوق دارد که در عائله زندگی کند و تربیت گیرد، پدر و مادرش را شناسد، از غمخواری و تربیت آنها بهره‌مند شود. کودک حقوق دارد با پدر و مادر یا دیگر نماینده قانونیش همراه زندگی کند. کودک را از پدر و مادر دیگر نماینده قانونی جدا کردن منع است. عموما در کدام حالت کودکان نابالغ را از عائله جدا کرده می شود؟ در حالتی که پدر و مادر جنایت های وزنین می کنند، مای زده، نشمند، کسلی های روحی داشته و دستکشی کردن از الیمنت در کودکان زورآوری می کنند، بر ضد حیات و سلامتی آنها تاثیر می رساند. از طرف مقامات وصایت و پرستاری حقوق کودک را حمایت کرده می شود. یعنی کودک را از پدر و مادر گرفته می شود؟ گرفته می شود. خب در حالتی که مثلا اگر پدر و مادر اصلاح شوند و در این زمان کودک آنها به فرزندخانه گرفته شده باشد، آنها حقوق دوباره گرفتن فرزند خود را دارند یا ندارند؟ برای آنکه اگر کودک فرزندخوان شده باشد، حقوق پدری و مادری او برقرار کرده نمی شود. خب اگر پدر و مادر کودک خود را خوب نگهبانی نکنند، نسبت آن شکنجه روا گیرند، در این حالت قانونگذار نسبت پدر و مادر چه چاره می‌اندازد؟ در حالت شکنجه شدن نسبت کودک از طرف مادر یا پدر، مقامات وصایت و پرستاری کودک را حفظ کرده می‌تواند به سود عریضه وابسته به محروم کردن از حقوق پدر یا مادری به سود مراجعت می‌نماید و سود تمام دلایل‌ها را سنجیده اگر لازم باشد وابسته به محروم کردن پدر یا مادر سند سودی قبول می نماید. اگر پدر و مادر جدا شوند، در این حالت کودک با خودی آنها و یا خویشاوندان نزدیک چگونه معاشرت کرده می تواند؟ کودک حقوق دارد با بابا، بیبی، برادر و خواهر و دیگر خویش و اقربا می تواند معاشرت کند.
бекор кардани ақди никоҳ ё беэътибор донистани ақди никоҳ ба ҳуқуқи кӯдак таъсир намерасонад. дар сурати ҷудо зиндагӣ кардани волидайн кӯдак ҳуқуқ дорад бо ҳар кадоми онҳо муошират намояд. ҳамсаре ки бо кӯдак зиндагӣ мекунад ҳуқуқ надорад ки барои муошират намудани кӯдак бо падар ё дигар хешу ақрабо монеагӣ намояд. ҳангоми эҷод намудани монеагӣ волидайн ҳуқуқ дорад ба суд бо аризаи даъвогӣ дар бораи муошират намудани ҳуқуқи кӯдак муроҷиат намояд. қонун кӯдакро аз зӯроварӣ, бадрафторӣ ва бепарвоӣ чӣ гуна ҳифз мекунад? ҳангоми ошкор кардани вайронкунии ҳуқуқи кӯдак ба мақомоти васоят ва парасторӣ хабар диҳанд. мақомоти васоят ва парасторӣ бояд тадбирҳои дахлдор андешанд. аслан кай ва дар кадом ҳолат фикри кӯдак буриза мешавад? изҳори фикри кӯдак оид ба ин ё он масъалаи дар оила баррасӣ шаванда ки ба манфиати вай дахл дорад ва ҳангоми баррасии баҳсҳои судӣ ва маъмурӣ вобаста ба кӯдак дар ҳадди аввал ба назар гирифта мешавад. дар қонунгузорӣ ҳолатҳои мушаххас нишон дода шудаанд ки ҳангоми мавҷудияти онҳо ақидаи кӯдак ба назар гирифта мешавад. масалан дар бораи фарзандхондӣ ақидаи кӯдаки ба 10 солагӣ расида ба назар гирифта мешавад. моддаҳои 12 ва 13 конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак маҳз ба ҳуқуқи болозикр бахшида шудаанд. кӯдак қодир аст ақидаи шахсии худро баён карда метавонад ҳуқуқи изҳор намудани ин ақидаҳоро аз рӯи тамоми масъалаҳои ба кӯдак дахл дошта изҳор намояд. бо ин мақсад ба кӯдак аз ҷумла имконият дода мешавад ки дар ҷараёни ҳама гуна тафтишоти судӣ ё маъмурӣ ба кӯдак дахл дошта бевосита ё ба восита бо тартиби муқаррар намудаи меъёрҳои мурофиаи қонунгузорӣ миллӣ ақидаи худро баён созад. аслан аз чанд солагӣ фикри кӯдак гирифта мешавад? дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст ки мақомоти васоят ва парасторӣ ё суд метавонад танҳо дар асоси ризояти кӯдакони аз 10 сола боло қарор қабул кунанд. муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, мақомоти давлатӣ ва худидоракунӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва падару модар бояд барои изҳори иродаи кӯдак шароити мусоид фароҳам оварад. ҳар як кӯдак бояд ному насаб ва номи падар дошта бошад. хуб ин чӣ гуна муайян карда мешавад? дар моддаи 60 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври мушаххас гуфта шудааст ки ҳар як кӯдак ба насаб ва номи падар ҳуқуқ дорад. кӯдак фавран пас аз таваллуд ба қайд гирифта мешавад ва аз лаҳзаи таваллуд ба ном ва гирифтани шаҳрвандӣ ҳуқуқ дорад. дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак аз лаҳзаи таваллуд ба насаб номи падар ва шаҳрвандӣ тибқи тартиби муқаррар намудаи қонунгузорӣ ҳуқуқ дорад. волидон бояд ба фарзандони худ номи нек тибқи анъанаҳои миллӣ гузоранд. гузоштани номҳое ки таҳқиркунанда ва шаъну эътибори инсониро паст мезанад нисбати кӯдак раво дониста намешавад. ҳамзамон насаб бояд бидуни истифодаи пайвандҳои ов, ова, вич, овна сабт гардонанд. хуб ман мехостам як суоли дигар диям вобаста ба алимент. аслан алимент чанд намуд мешавад? алимент ду намуд мешавад. ҳиссагӣ ва ба тариқи устувор рӯёнда мешавад. ба таври ҳиссагӣ бошад алиментдиҳанда дар ягон корхона ё муассиса кору фаъолият мекунад ва ё маош мегирад. ба тариқи судӣ алимент рӯёнда мешавад. ба тариқи устувор бошад алиментдиҳанда дар ягон ҷо кору фаъолият намекунад. ба тариқи устувор алимент ситонида мешавад.
اصلا کودکان با کدام نمودی مال و ملک حقوق دارند؟ کودک موافق ترتیب و اندازه مقرر کرده کودکس عائله جمهوری تاجیکستان از والدین خود و اعضای دیگری عائله حقوق گرفتن تامینات دارد. هنگام اختیاراً تامین کردن کودک این روند به طریق سودی صورت میگیرد. مال و ملک هدیه یا میراث گرفته و همه گونه مال و ملک دیگری که طبق قانون به کودک تعلق دارد حقوق مالکیت می باشد. هنگامی در قید حیات بودن والدین کودک حقوق دارد مالکیت به مال و ملک آنها و والدین حقوق مالکیت به مال و ملک کودک را ندارند. فرزندان و والدین مال و ملک همدیگر را با موافقه هم استفاده و صاحبی می نمایند. اصلا هنگامی پیش آمدن همین گونه مشکلات شهروندان به کجا مراجعت کنند میتوانند؟ شهروندان میتوانند به حقوقشناسای دولتی شهری ناحیه ها مراجعت نمایند. خب تشکر زیاد. خسته نباشید دوستان عزیز، همینجا ما به انتهای برنامه حقوق من رسیدیم. در برنامه مذکور ما اطراف حقوق کودکان نابالغ صحبت کردیم. مورد به یادآوری است که شما سراغه حقوقشناسی دولتی را میتوانید از سامانه www.selectg پیدا کنید. و همینجا به شما روزگاری خوش تمنا داریم. تا دیدار دیگر سربلند باشید. خیر.